Takže OK, čaute dámy a páni, moje meno je Shandy. Ak sa vám toto nové video bude páčiť, tak nechaj tu like, odber, koment. Ak si hladný, tu máš noodle. Ideme na to, dáme play. OK, nachádzame sa v nejakej miestnosti, dámy a páni, kde televízor šušťa. Nemám čas na natáčanie, takže preto počujete taký zlý hlas odo mňa. Krásny portrét. Vyjebem ho, Stase, vyjebem ho. Aj tebe vyjebem. OK, dámy a páni. Idem na to. Čiže, sorry, že takto sa mi trhá myška, ale nemám podložku. Mám to na knižku. Takže OK, dámy a páni, ideme do sklepu. OK. Aj, poriadna voda, poriadna. A dáme pásku, vyjeb tam pásku. Hej. Inky, pinky, ponky, pouze do mě v donky, oj, elektrika nejde, oj. Oj, svetlo mám, zedo má svetlo. Oj, zem hore, bo se bojím. Aj, tak to mi zamknul Filipku otvor, Filip. Takže OK, dáme pani, ideme dole. What the fuck? No OK, dáme pani. Ideme hore. Aha, Filipko mi otvoril. Laci. Ideme do kuchyni. Takže bereme toto. Dáme do vody. Dáme tam vodu, pardon. Dáme to na šporák. Otvorím sklep. Berem špagety alebo noodle. Dávam to tu. Otvorím, zoberiem vajcie. OK. A máme tu aj klobásky. 40 ročné. A dám to tam. Ešte berem soľ. Nie, to je chili, pardon. OK. Berem toto. Dám to tu. Dobre, no. Berem si misku. No OK. A ideme do svojej izby. Congratulations, you made some noodle, was it. A za taký čas som to zvládol, dámy a páni. OK, dámy a páni, ak sa vám video páčilo, zanechajte like, odber a koment.